لچاکسازی سنیل و آفرتان لپارێزگەها دوهوک 48 قوتابی هەنە. بۆهاندانا گرتیên سنێلە و zarok بۆ berdewamîdanê li ser xwandinê, rêxirawa çavên bû parastina zarokan û tora mîdyayiya Rodaw ahengek bi wan girtiyan encam da. Ku hemû girtiyên çaksaziyê têda beşdar bûbûn. Em sirêne min medrese xwe ve dest davî. Safa çarî tîdayê hilabî. 4 sala şûbê min xwandin û kelîme jî nizanî binivîsim. Elhamdülillah me verî niça min din. Xwe me ve teebînin. Tiştê pêtîvî din me. Gela harîkariya me dikinin verî. Seydal gel dahîrî hemiyê. Bû me dibaşin ba hesamiya bigire. Mamostayên ku bi dirêjiya sala xwandinê li gel van qutabiyan e, pesna zîrekiya wan dikin di xwandinê da. خودی راستی یعنی و چند سال از ویری از بینم بجمت از سال به سال چهتره پار یعنی نسبت نجاحی ماشاءالله گلک بو و شوی نوعینه گلک گوی خود دنه درسا گوی خود دنه ما مستعد خو چون راستی او قطابینه او قطابیت یعنی ات مهمل اشناحیا خیزانه و راستی تفیا بچک اهتمام هبیت خاصن دی باب مادام بیوی بیچی کی چیپ کفتت ویره و Çalakvanên bi vê çalakiyê rabûyîn mebesta xwe ya taybet bi vê bizavê hebû. یافر از بجم از دست خوشیل تورا میدیای روداوت کم بو سپونسریا وان بو اف چالاکیه و سامازن کما ال گرتیخانه سنیلا و افرتان لدهوکی انجام دای ارمان جما اوا کو پیچاکه گرتین ناف گرتیخانه دلخوش بکین و ترجیح کی بو چیکن کو سر خواندنا خو بردوام بنو گرنگی به خواندنا خو بدن. Çaksaziya sinêl û afretan li parêzgeha Duhok 140 girtiyên sinêle û zarok hene. 48 ciwan qutabîne û 10 ciwan qutabiyan derekîne. Ew dişên tapola nehî bineret li vê çaksaziyê berdewamiyê bi xwandinê bidin. Sinêlên girtî di yekem roja destpêkirina sala xwandinê wan da bi umêdin di qonaxa borandina sizayê xwe da binyatê serkeftinê ya piştî derketinê danin bi berdewamîdanê bi xwandinê. Yusuf Ehmed Rodaw, Duhok.